Niyalidelela yini ibandla likaNkulunkulu ngoba uthola umuntu mara ngapha ungumholi na uthi yambheka ngalenye langa na umthola ale ngaphandle akasasimholi wenza nokwezwe yathi izwa namhlanje lokukhola kwethu kungasahlukaniseki umuntu lokukhola ngalakholwa sekuyafana amen mazingweni phela ningalihlambalazi ibandla laseZayoni kuze kuthi mhla nibonakala nifaneliswe nenkosi uJesu namhlanje kunalamagama lengifuna ukuwafunda la senizophetha la kutheni ukuthi kunalezi zinto lengifuna ukuthi nizithiye ngoba ethe iBhayibheli nikhumula umzimba wenu omdala nimbathise umuntu omusha phakathi kwenu angeke sinigqokisele ejoyini phezu kwelijazi uyabona nangigqokele lo solalapho amomnyama bese sengithatha le joyini ngifaka ngaphezulu loba njani amen bayingwena manje dinga ukuthi niphumule lithe iBhayibheli ngakho lokhu sinale inkonzo ngokuba sahawukelwa kasidangali kasiphambanisi izwi lenkosi sizilahlile zonke izinto zehlazo ezifikiweyo manje namhlanje nangabe ninezazi izinto bezihlazo benizenza lithe iBhayibheli la uthi awunasono ngumkambi mama nangabe khona benikwenza namhlanje kufanele kulapho ulahlele uGabu mphathi amen bayingwena haleluya hey funda lo muntu sabiyelela ukukhonza uNkulunkulu ngeziminya ukufundisa izicebi nokuqhaya izifundiso zamanga verse 11 kepha wena muntu kaNkulunkulu balekela lezo zinto jonga ukulunga
ngokumesaba uNkulunkulu. Manje namhlanje kufuna ukuthi nimesabe uNkulunkulu. Mhlambe nangena phakathi ebandleni ofuna ngene eZayoni ningamsabi uNkulunkulu, kodwa namhlanje nidinga ukuthi mesabe uNkulunkulu. Lithe iBhayibheli kuqala kokuhlakanipha ukumesaba uJehova. Namhlanje kufuna ukuthi nanibhatha lesambatho nikhumbule ukuthi ngenza isivumelwano. Lalela nangabe mhlambe bongasenza isivumelwano, namhlanje ungaphuma beyehlane ufike uthole indawo lejulile bese ufike uyakhuleka wenza isivumelwano noNkulunkulu azokunikeza uhambo. Lalela leli hambo lenizolithatha namhlanje, kanti lona ihambo lenizolihamba nine ngokwenu niyamdinga uNkulunkulu. Lalela noSathane uzoba khona azophazamisa icebo likaNkulunkulu. Manje na uma uNkulunkulu angekho kini noma uJesu angekho kini, angeke kube lula kuhamba leli hambo. Manje nini seningabantu bakaNkulunkulu, kunezinto lefuna ukuthi nizijonge, kunezinto lefuna ukuthi nizibhalekele. Nokukholwa nothando, ukubekezela. Nibekezele bazalwane. Uyabona la Zayoni kuyabekezela. Bomama, ngiyazi bomama vele kuba nzima kakhulu ukubekezela. Yabona sesikhuluma ngenkonzo yokubekezela, babili bathathu lebanayo inkonzo yokubekezela. Ngoba ulithe iBhayibheli sihlangela everyday sithi Jesu ngobekezela, Jesu ngobekezela. Bathi yena lo muntu akabhenywa, akaseyimfango, akadlali futhi uyathuka wenza yonke into, kubekezela akukho. Kodwa na ungithola chumayela uzothi ufuna ukuthi sibekezele bazalwane. Yabona kubekezela kunzima. Yabona na even engathiwa uthole sebamthathe lo mama, lithe iBhayibheli bekezela, ufuna ukuthi ubekezele. Inkosi yami. Amen mayizingweni. Uthola sebamthathe lo baba, angitho nenkonzo yokubekezela, ufuna ukuthi ubekezele. Manje nenkonzo yokubekezela inzima kakhulu bazalwane. That is why ufuna umncenge uNkulunkulu ahambe nathi sikhona ukuthi sibekezelele leli hambo lesenilithathile. Alikho lula bazalwane. Yashayana. Yina ukulwa kunalokulwa benikulwa mhlambe bewushayana bebakwazi la endaweni ukuthi vele ubabana akathintwa. Kodwa namhlanje siyakunikeza igunya lokuthi ulwe, kulwe lokuhle kukaNkulunkulu, ulwele uNkulunkulu esifeni sakhe. Amen. iBhayibheli hlomani izikhali zikamoya. Manje kunalezikhali zikamoya lekufuna ukuthi uzihlonge bese ulwa impi kaSathane. Hey, ngathi wena kahle umholi sekuthiwa khosi ukubhelela ushayele umuntu. Maphanga. ukulwa okuhle kokukholwa. Bambelele, bekuphile. Ubambelele. Nalama bandleni kuyabambelela bazalwane. Ngoba phela kungenzeka ngenxa yobude bendlela. Namhlanje lana siyakubona siyagqokisa leli phawu leli. Ngithi ngiyafika ngalenye la ngikuthole sokugqokela elinye leli sifambano lesibheke ngala. Ngithi asithina nabantu nemimoya asithina nabantu asithina nabantu
ayasili nabantu Ingoma